sinavuze ko abanyamurenge bakoreshwa n'u Rwanda ngira yagombye kuba nyene kwiyita abanyamurenge bose ariko niwe n'akazi gatoya barimwo babaye ibikoresho by'u Rwanda kugira ngo bashire mu ntambara z'amafuti ubwoko bwabo. Nico gituma ubona muri iyi minsi asigaye avuga amajambo y'ubuhimbiri atabereye umuntu yoke ifite bijya bibanza yoke. Igihe rede tabara yica abanyamurenge bene wabo muyezenyero gabo ntiyari bwacu ubwenge. None muyezenyero gabo urigera wumva areklama impunzi z'abanyamurenge zarasiwe mu ikambi Kibuye mu Rwanda muri 2018 kandi ico gihe cyo yarareka inoma banga ikinshasa Eritabara yamaze abanyamurenge ariko no munsi nikivugwa ubwo Eritabara iracabaho naba Potre Eritabara ndiko na M23 none iri ese uwo Mbayahaga yabaye umuvugizi w'abanyamurenge akabavuganira kwande Rwanda yishimiye ayo bica ntiyabavutsemo nta mpuwa bafitiye nta mbabaza bafitiye nta n'umukeneye ari amagambo ye ni nka yamwimoka abagenzi bagakomeza ayambaye ahaga bajya abanyumbare tuzobarondera gushika bapfuye bajya bari kuri liste noire liste irondegwa na CNDD-FDD gushika umusa zo kwinjira mu kuzimu nimva turashaka kuzisaba zitahe bazishira ubanza nimva tuzobaza iyo bazihambye hari gihe ubutegetsi burahinduka baduhizo mba tuzitahane zishikire mahakamani mwisandugu amagufa none Kigali gamuyaza ko ndahatinya. Nihe mpamvu yatumye Leontine ataza gufatira ibihembo bye cyangwa se kubwirirwa amanota ye umunsi umwe n'abandi bana bitwaye neza kandi we ari mu bambere bahiza abandi? Urakoze kuri iki kibazo no kuduha umwanya kugira ngo tunakivugeho kuko turabona turatekereza ko mu bibazo byinshi dufite nk'ibyo wavugaga byo shaka aho abanyeshuri baba n'ibindi iki rwose reka tugishireho umucyo kugira ngo abo byababaje abumva ko habayeho akarengane babyumve uko byagenze rwose ni ibintu wenda byashoboraga gukemuka nibyo naho tugomba no gufata responsibility twese inzego zose gusa murabizi ko abanyeshuri iyo biyandikisha gukora ikizami amashuri yabo ni yabandika ukandika izina ry'umwana ukandika imyirondoro ye n'ibindi byose bimuranga mu kwandika nimero z'ababyeyi ababandika ku ishuri ibi kandi n'ishuri ryabivuga ntabwo ari ibintu bidasanzwe kandi nta nubwo ari we wa mbere bakoramo ikosa muri nimero hanyuma mu kubahamagara ubwo ni ku itariki ya 19 bose barabahamagara byumvikana Leontine niwe wari ku mwanya wa mbere arahamagarwa ababyeyi babanza guhamagara nimero imwe ntiyari iriho nkuko twabivuze bahamagara ya kabiri ko bataduhaye amakuru gusa ariko ubundi cyabaye cy'ingenzi kirahari no ku mwana yabaye wa mbere yego bataduhamagaye ibintu twabandi bashobora kuba baragize ibibazo byatumye batatubona cy'ingenzi no ku mwana yatsinze akawa mbere yego musanzwe mutunze telefone hari nini bakoresha kuri WhatsApp n'ibyo ariko ntabwo gifitemo hano ndabona imusigiye ngo ari gukoresha usoro ari ku telefone ndayibona yego kuva mu cyumweru gishize nta gihe yaba yarazimye nk'igihe kirekire wenda nk'iminsi nk'ibiri mwana ntabwo cyangwa mugasangamo nka nimero mutazi yababuze ariko ntimuyihamagare arega ntabwo ari kwize ngo rage ngorana n'abaturage cyane ku buryo rero iyo mbonye gusa akantu ka pere muri telefone bafite promotion y'amayinite y'ibihumbi 2 buri kwezi n'ubu cyane narifashe yishyuza bafite mwindi bivuga ngo bitampamagara ko ngomba kumenya umuntu washakaga icyo bikambe niko de mbese ko ari imirimo nkora nuko nkora arega kuba tutabone bintu kimwe tibivuga ko tutari bamwe kandi kuba tutanyura mu nzira imwe ntibivuze ko tudahuza icyerekezo gusa kuvuga ibitagenga ndetse no gukeburana n'ibyakabaye intandaro yo gutongana kubaho no kubana ndetse no kubahana buryo umuntu n'undi tamutukamara tuje tumenya ko nta rugingo wabura ngo umubiri wawe ube udafite nenge none twibanire kandi twumvikane ndetse duke
burane Rukundo Mikaeli Boneri TV Rukundo Mikaeli Boneri TV Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Bonheur TV turabasuhuje aho muherereye hose turaje ngo tuganire kandi tubagezeho amakuru tubashimira ko mukomeje kubana natwe muri kumwe nanjye Rukundo Mikael mbahaye ikaze reka amakuru yacu tuyahere mu Rwanda aho nyuma y'uko bigarutsweho na benshi ndetse bakananenga ubuyobozi bw'u Rwanda by'umwihariko abo muri Minisiteri y'Uburezi ku kibazo cy'uwitwa Uwamariya Leontine wari watsinze ibizame bisoza amashuri y'icyiciro rusange tronkume mu Rwanda akaba uwa mbere nyamara mu gutegura ibirori byo guhemba abahize abandi we ntahagaragare kandi ari we wabaye uwa mbere ibintu byanenzwe na benshi ndetse bamwe bakanabisanisha n'ivangura rishingiye ku moko mu Rwanda umugoroba washize Minisiteri y'Uburezi yaserutse ngo ije gutanga umucyo kuri iki kibazo nyamara nabyo bibi binyoma dore ko bimwe batanze nk'ubusobanuro umubyeyi w'uyu mwana wa Mariya Leontine yaje kubinyomoza nk'uko tugiye kubyiyumvira reka duhere ku busobanuro bwatanzwe n'umukozi muri Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda. Nihe mpamvu yatumye Leontine ataza gufatira ibihembo bye cyangwa se kubwirirwa amanota ye umunsi umwe n'abandi bana bitwaye neza kandi we ari mu ba mbere bahize abandi? Urakoze kuri iki kibazo no kuduha umwanya kugira ngo tunakivugeho kuko turabona turatekereza ko mu bibazo byinshi dufite nk'ibyo wavugaga byo gushaka aho abanyeshuri baba n'ibindi iki rwose reka tugishyireho umucyo kugira ngo abo byababaje abumva ko habayeho akarengane babyumve uko byagenze rwose ni ibintu wenda byashoboraga gukemuka nibyo naho tugomba no gufata responsibility twese inzego zose gusa murabizi ko abanyeshuri iyo biyandikisha gukora ikizami amashuri yabo niyo abandika ukandika izina ry'umwana ukandika imyirondoro ye n'ibindi byose bimuranga mu kwandika nimero z'ababyeyi aba bandika ku ishuri ibi kandi n'ishuri ryabivuga ntabwo ari ibintu bidasanzwe kandi nta nubwo ari we wa mbere bakoramo ikosa muri nimero hanyuma mu kubahamagara ubwo ni ku itariki ya 19 bose barabahamagara byumvikana Leontine niwe wari ku mwanya wa mbere barahamagarwa ababyeyi babanza guhamagara nimero imwe ntiyari iriho nkuko twabivuze bahamagara ya kabiri ngira ngo mwabyiyumviye gusa nubwo bisobanurwa bitya n'abakozi muri Minisiteri ishinzwe uburezi mu Rwanda aho bavuga ko bahamagaye nimero y'umubyeyi w'uyu mwana bakayibura uyu mubyeyi warabinyomoza akavuga ko nimero itigeze ivaho ndetse ko nyuma yo kumenya ko Uwamariya Leontine yatsinze kuri uru rwego bategereje ko babamenyesha nabo kuzagaragara muri ibi birori bagaheba reka tubyumve mu magambo ye bwite nta makuru gusa ariko ubundi cyabaye cy'ingenzi kirahari nuko umwana yabaye uwa mbere nuko bataduhamagaye twabandi bashobora kuba ari abarigize ibibazo byatumye batatubona cy'ingenzi nuko umwana yatsinze akaba uwa mbere musanzwe mutunze telefone hari nini bakoresha kuri WhatsApp n'ibyo ariko ntabwo gifitemo hano ndabona imusigiye ngo ari gukoresha gutora ariko iyi telefone nayihora kuva mu cyumweru gishize nta gihe yaba yarazimye nk'igihe kirekire wenda nk'iminsi nk'ibiri cyangwa mugasangamo nka nimero mutazi yababuze ariko ntimuyihamagare arega ntabwo ari kwizongora ngorana n'abaturage cyane ku buryo rero iyo mbonye gusa akantu ka pere muri telefone bafite promosiyo y'amayinite y'ibihumbi 2 buri kwezi n'ubu cyabona narayifashe iyo ishize amafira mwindi bivuga ngo bitampamagara ko ngomba kumenya umuntu washakaga icyo bikambe niko de mbese kubera imirimo nkora nuko nkora ngira ngo mwabyiyumviye wowe uduteze amatwi se ubyumvise ute nyuma y'ubu busobanuro bwatanzwe n'abashinzwe Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda abandi babivuzeho iki nyakubahwa State Minister ubu koko murajya gukomeza kubeshya societe mwahamagaye umubyeyi icyo kigo kuki mutakibwiye ngo nimushake uyu mwana yabaye uwa mbere
azaze mu matente ya Camp Kigali. Ndibaza kuki ku bindi bigo byose byari bihagarariwe uriya mwana ikigo yizeho nacyo kikaba kitari gihari. Reka tuvuge ko nta muntu n'uyu n'umwe ku cyatsi umuyobozi w'ikigo kitaje aravuze ngo ni ubyivugiye state minister. Ibi ntabwo ari bwo bwa mbere bibaye, bisanzwe ntabwo ari ubwa mbere dushyira amanota hanze abana ntibaboneke. Hari numva nko mu 2023 cyangwa na 4 ibi ni ibintu rwose bisanzwe, ntabwo ari ikintu kidasanzwe kibaho. Ubwo nukuvuga ngo harimo umuzimu waje yiryamiramo tuzaraguriza, ariko mugari ntabwo ari ubwa mbere kuko hari minisitiri wagiye azize inoti ya 500. Oya, ariko ikibazo tunagira ingingo y'umwana utabonetse igateza ikibazo. Ngiye kuvuga ngo ntabwo ari ubwa mbere, ndabona ahubwo ari ibyo bintu bigaragaza ko uyu munsi ifite ikibazo, kuko izo zindi zose nta kibazo. Noneho tekereza ejo tuzagira abayobozi beza baturutse ku ntebe y'ishuri, bazava he na minisiteri ifite uburezi mu nshingano idibangana muri ubu buryo, kandi bakabireka gutyo ngo nuko bisanzwe. Ashaka no kumeka ibintu ashobora ngo ndebe ko amanota y'uriya mwana ni umuntu yarabonetse, ariko yuriya nacyayihisha ko ntabwo ndayabona ngo byibuze no ndebe ngo ese mu by'ukuri kuki bayabyamye mu ntabwo muzayabona. Nta nubwo banagaragaza impapuro ze zakosowe zirimo gukorerwaho iperereza. Imipango bapanze ariko imipango ipfubusa n'ubundi yavuga ati reka reka, ariko hariya nakubwira ngo umwana yabaye wa mbere mu rwego rw'igihugu, wamubuze hari gitifu w'umurenge, hari akagari. Ariko se Jonathan, uko abana bavuze ngo basamanije abandi bari muri pate ko babonetse. Iyo kiza kuza winja kure, yaza kuba ari umunyacyaha. Nibyo nangiye kuvuga, yaza kuza kuba ari umunyacyaha. Urumva uriya mwana rero twara amasegonda kugira ngo rero gutandukana. Genda Rwanda uratenga amaye, basamanije umwana yavuga u Rwanda. None iyo nguyu watsinze ko mbere mu gihugu. Ngira ngo mwabyiyumviye kandi bifite n'isomo bisize. Reka mbonereho gushimira abagize uruhare mu gutabariza uyu mwana wa Maria Leontine. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri ayavuga ko Apotre Mbayahaga akomeje gusaza Bwana Nyarugabo nyuma yo kuvuga ko ari umwe mu bagira uruhare rw'intambara zimaze guhitana benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ko we na FPR babyungukiramo. Hakaba ariyo mpamvu batifuza ko abanyamurenge bagira amahoro, dore ko aribo bahinduwe urwitwazo. Ibintu byakorogoshoye Nyarugabo ngo dore ko abona ko uyu Mbayahaga akomeje kugumura abanyamurenge batari bake, bakaba bakomeje kwiyunga n'igihugu cyabo mu guhasha abo bita ko ari abanzi b'amahoro, aribo FPR ndetse n'abikoresha. Ibintu bitihanganiwe n'uyu Bwana Nyarugabo, maze mu gusubiza uyu Bwana Apotre Mbayahaga aramutokoza koko. Ese uwo Mbayahaga yabaye umuvugizi w'abanyamurenge akabavuganira kwande? Rwanda yishimiye uhaye bica, nizihe nyungu abigiramo we? Izo nyungu zindaye zizamuta ku giti, agende yitonde. Tugaruke ku banyamurenge, agende yitonde ariya magambo avuga. Umunsi agapfizi kazotibuka mu kibuga cyabo azomema, azobikimeme. Agende yitonda, abanyamurenge ntiyababyaye, ntiyabavutsemo, nta mpuhwe abafitiye, nta mbabazi abafitiye, nta n'umukeneye. Ariya magambo ye ni nka yamwimoka, abagenzi bagakomeza. Aya magambo yavuzwe na Bwana Nyarugabo kuri Apotre Mbayahaga asa n'uwiyambuye ikote ry'icyubahiro akiyemeza kwinjira mu mico ya gishumba. Yabitewe n'iki? Reka twumve icyo Apotre Mbayahaga yamuvuzeho cyatumye amusubiza muri ubu buryo. Sinavuze ko abanyamurenge bakoreshwa n'u Rwanda, ngira yagombye kuba nyene kwiyita abanyamurenge bose, ariko niwe n'akagwi gatoya barimwo babaye ibikoresho by'u Rwanda kugira ngo bashire mu ntambara z'amafuti ubwoko bwabo. Nico gituma ubona muri iyi minsi asigaye avuga amajambo y'ubuhimbiri atabereye umuntu yokifye bijya bibanza yokifye. Igiti gice abasirikare bari muri gisirikare cya Kongo bapfuye bazira ubwo bube gito bwa Nyarugabo na Barubera, ntibagira uko bangana. Yize Nyarugabo uburenganzira avuga abanyamurenge abayemuvetuwa n'abatutsi batagize ku ntwaro yabe na kabiri. Uyu munsi yicaye Higoma atacabazwa na kimwe, ni hari kabarondera ubwo burenganzira, ni hazobubaho. Fata abanyamurenge bakirirwa bigisha amacakubiri
bamwe ngo nutugara abandi ngo nibifobagane bamwe ngo ntibumva u Rwanda abandi ngo nubanse bw'ubwoko bigezeho byigishwa mu mashengero na baba pastori bamaze kuba nabone guterwa n'impwemu z'ububwa batazi ibyo ariko barakora niho amahoro yabo n'ubwo burenganzira ariko arabo baronderera mu gutuma bavukana basubiranamo igihe rede tabara yica abanyamurenge bene wabo Moise Nyarugabo ntiyari bwacu ubwenge Moise Nyarugabo natubwire muri ya audio ijya video yavuze yuko president Ndayishimiye umukuru cy'u Burundi ari wari karigiriho nyabwoko kubera afise ideologie genocidaire asangiye na Kisekedi ico gihe niwe ari karabica Kisekedi yari bwaze tuze Ndayishimiye yari bwabe president Frere Samani ho numvise indahiro barahira binjira muri FPR ugiye ko umunywanyi wa FPR cyangwa ukemera ko mukorana nayo harimo ijambo rivuga ngo ninahemukira FPR nzoba mpemukiye u Rwanda n'abanyarwanda ngo sinzobure kwicwa nk'ibindi bivume none Moise Nyarugabo urigera wumva areklama impunzi z'abanyamurenge zarasiwe mu ikambi Kibuye mu Rwanda muri 2018 kandi ico gihe cyo yareke no mabanga ikinshasa no munsi abanyamurenge ntibakivuga rero itabara mu gihe bivugwa yuko eritabara yamaze abanyamurenge ariko no munsi nikivugwa ubwo eritabara iracabaho naba eritabara ndiko na M23 none iri ngira ngo mwabyiyumviye ni mu gihe kandi iredi tabara byamaze kugaragara ko ifashwa na FPR igatizwa umurindi na bamwe mu banyamurenge barimo nk'uyu Nyarugabo ndetse na Ruberwa nk'uko Apotre Mbayahaga yabigarutseho umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu Burundi atarya indimi yavuze ko batazigera bumvikana n'igihugu cy'u Rwanda mu gihe cyose FPR kiri ku butegetsi ikaba itari yanaha Uburundi abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'icyo gihugu mu mwaka wa 2015 mu ijambo rye yavuze yuko baba bazima cyangwa bapfuye ko bazabarondera kugeza bapfuye ibi bigashimangira ko imibanire myiza hagati y'ibihugu byombi mu gihe FPR kiri ku butegetsi iri hafi ya ntayo reka twumve uko yabivuze ubwe Uburundi buriko buraterera cyane mu kugarukana amahoro n'umutekano mu karere no cyane cyane mu gihugu ca Kongo ariko turiko twumva abarundi bahurikiye mu migwi igwana nka Rede Tabara na FNL ya Nzabampema bariko hamagarira abandi barundi kwifatanya nabo ngo basenyure intwaro y'umugambwe CNDD-FDD iyo ngendo muyivuga ko kwiki mbega nigiki musaba leta ko yokora kuri ivyo murakoze murakoze nyeniteka nitwa Nadeje Izerimana dumenyesha makuru wa USAID Burundi fise utubazo tubiri tujanye n'imibano n'imigenderanire akabazo ka mbere haracigiye Burundi bwerekanye ko bisishaka ryo kugira imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda bega hari cizere ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yoba igiye kumera neza ikindi kibazo ca kabiri umugwi wanyu Aigle Noir buca witabira inkino za CAF Champions League kandi uzokinira mu gihugu cy'u Rwanda mbega mu gihe imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'ico gihugu cy'u Rwanda muzoja gushigikira umugwi wanyu murakoze utubazo twanje twarutwa tugiye rero kuri bukuru mu ntumwa umutekano muri RDC abari mu migwi ya Rede Tabara na FNL iki kintu soza ukivuga jewe abantu bose bari mu migwi bivugisha ngo bogwana aba natanze ikiganiro kuri Saint Michel mu 2000
mu 2010 sinibuka itariki mugabo ndashobora 2015 ndumukuru n'amaheruza amateka cyagiye bacavuga ngo ndi kuri yavuze ko azomara abantu ngo kora ni ukwica abantu ngo avuze kora ngo ni ukwica abantu hajya niho nabivugiye navuze nti iyi migwi yose izira yiyegeranya urazi kubitegeka kwiyegeranya bananiwe no kugira kudeta nabwiye aba nibiyegeranye mugabo amenye ubu kugira uronka umutahe gutanguza intambara mu Burundi wegeranye ico gihe navuze nti ubu ugomba gutangura atanguza irake zibiri z'abantu hama mu ndwi zitatu tuzimare aje kurondera abandi nabivuze haize imyaka 11 nta gituma mu Burundi umuntu agwana kugira ugwana intambara kanyeshamba lazima uwe na sababu ndasize mu Gaswahili kwanza lazima uwe na sababu ubwiye atagituma imbwa zose zirakwirukako rurebe yazimwe bavuga ati rurebe yafata ngaha ntuzeye yindi zina zirondeza ibintu bidapanze nabivuze haize imyaka 11 sinabisubiramo bose barabizi bajya bose baguma biruka za Canada bajya bose baguma biruka i Buraya bose baguma muri Kongo bahera nk'ifu y'imijira ega baraheze ega ntivyoroshe nababwiye umutahe ushobora gutanguza intambara ngaha mu Burundi n'abantu irake zibiri bafise inko nabo nyene mu ndwi zitatu turabaheza nabivuze mu 2015 na 16 ndumukuru n'amaheruza amateka kuri Saint Michel wasomye imisa umengo yari Catherine Ntabona wasomye igisabisho cyo gutangura ibikorwa niho bacavuga ati ndi kuri yo ni mubi yavuze ko azotumara navuze ufise ngo tuzomwica none se kugwana baraje mu 2012 dufata imbere yabo 12 barinjiye mu Cibitoke twarabamaze bose mu 2014 barinjiye mu kwizo ku 12 bose barabishe mu 2015 binjiriye mu kibira ikabarore bose barapfuye rero ibyo kuvuga ngo imigwi yego kubwo bwo telefone bwanyu baridagadura tuvuga tuti jabuka rusizi tukonjege verbe duheze iga byita guheza uyadukije baragukorerako je aka kantu karandyohera nzabampema n'umuhenera w'umusuma nagiye mu Cibitoke mu 2008 haize imyaka 18 ngiye mu Cibitoke ndi komiseri mukuru ajeje ubuzima bw'umugambwe no kuvuga umutekano w'umugambwe n'abagumyabanga nababwiye abanyacibitoki nejo nabibukije ndi haize imyaka 18 vuze ni nzabampema n'umuhungu wanyu avuka ku ndava kugira nemere yuko akomeye narari muhira iminsi 2 tumukoze ko inzara z'inkono nini imyaka 18 heze mu 2008 heze 18 nimuzoze muraba utuntu twidagadura twiyambika impuzu z'igisoda twifotoza yo reka hageze kugwana umwanya mutoyi bazingira inyuma bazingana n'umugozi bashira inyuma ivyo rero ntimuzose kuza muravuga ngo hari utuguye muri Kongo mugabo twebwe nkuko nyene kugwanira igihugu vyamaho ugenda urabaza nawe babwiye ngaha uturabaza mu mashamba hose hari umuntu afise apeti y'ukurasa tukonjige veto duheze ino ugenda urababaza ico gituma cy'amashamba ya Kongo yose bayapaturuya kandi ngozi mu higaniro nabageni aba bantu bazoravuga ku maradiyo nibiyegeranye ni bari muri Canada muri Amerika mu hari cyane navuze muri Belgique bazi ko bavuga gusa ni bazi turabe twebwe imyonga yose n'imyobo urazi umwobo ujya mu imbeba turayizi yose mu gihugu n'amabuye yose ari mu myongo umuntu yo kwinyegezamo yose araharuye nibinjire ugomba na deje atugwana n'u Burundi imigenderanire yoba igiye kumera neza iki kibazo uzokwitegura ujane na Aigle Noire uzokibaza abanyarwanda urondere ministre Ndugungire Olivier ni Olivier Mengo ucukimubaza nzoguhe lift nakose indege je ntago fina
saba audience umushikanganje w'imigenderanire y'u Rwanda umusabe unyereke ko yakwemereye uce burindeke wumvise Canadege uje kukimubaza uburundi ntango ari dufise umupaka twarawugaye kubera abanyarwanda n'abajanje umupaka wugaye no hasi hejuru ninde na Egre Noir izogena n'indege mbere igenda iminota 20 igacitanga kumanuka ni gucigiga ni 2:5 30 twadushitse ejo mwagiye amasaha nini no somuji ni makamba atanu mbere mwagize 6 ari bisi ikigali mwari kwanduruka mugeze Nyamutenderi rero Nyamutenderi undi ukanduruka ajya muri centre ville ugenya Nyamutenderi undi yasi Kigali hasi haraharugaye kubera abacengezi abantu bazo baraza gucengera tuvuga tuti aciye hejuru tuzoshika Bujumbura tumubazi yagiye tumubone tuti ingiya mujini basi ntangorane mugabo byo baca mu minyaganyaga ngumupaka uruguruye no rero twebwe ntangorane kandi twasabye tuti kugira bigene neza nyarukana abantu bamwe gutembagaza ubutegetsi mu 2015 apana gutembagaza ubutegetsi gutembagaza CNDD-FDD bacavuga ngo ni inkuru nziza twe ni system inkuru nziza ndayishimiye hari moje n'umugambwe ukiruka ku mugambwe CNDD-FDD tuguma tukwiruka ko hajya abanyombare tuzobarondera gushika bapfuye bajya bari kuri liste irondegwa na CNDD-FDD gushika umusa zo kwinjira mu kuzimu nimva turashaka kuzisaba zitahe bazishira ubanza kuko twe twavuze ati nuguhebuza hariho murazi cyo bita guhebuza nuguhebuza umuntu ukavuga ati ubutegetsi butangwa n'abende gihugu abandi bose hebura cuka nugucutsa abantu nje gituma nimva tuzobaza iyo bazihambye hari gihe ubutegetsi burahinduka baduhizo mba tuzitahane zishikire mahakamani nisandugu amagufu nagushimye ki gihugu razishavuye Egre Noir CAF Champions League ikigali hamwe nozanga atabikorwa mfise mina yenda none ikigali ga mwese ko ndahatiye iga mu kigali igaje no mu officier mbere nurira mvuze ndagenda yego mena na telefona sinumunyamanga mukuru umugamba none FPR se umugamba yevo na FPR ni nakuja saa 5 na ingia Kigali sanga banzaniye amamodoka kuri aeroport tagize kwa nataka kumba ngo reka ngo twumve ko azokwemera kuja Kigali ni guyaza kari mu muntu dahera iga ni mu gihugu jewe nuko ntazi ngena kazi gapanze kuko twe dupanga ku munsi none inkona zanje zogenda konjegerera verbe Kigali nkareka kuja gutwenga ivyakazi byonyenje byombuza kujayo nyuma yo kumva uko uyu nyakubahwa asubije ibibazo yabajijwe ku migenderanire y'ibihugu byombi twitege iki ku mibanire y'abarundi n'abanyarwanda ese hari icyizere ko imipaka y'u Burundi n'u Rwanda izongera gufungura vuba Shuti bakunzi ba Bonheur TV twaganiriye ndabashimiye mwari kumwe nanjye Rukundo Michael. So where we are now we just told just shut up. This is what we are being told. Making people shut up, just shut up. Ubu twe byaraturenze twaragiye harabaye. Paul Kagame. Hey! Shut up. Hey! Tais-toi. Chechekaho. Kabaye yahigaga dore yahijanja. Irarangia na warabyemera we. Aragiye we na warabivugira. Ati kabaye bangize buzoyo. Aho bigeze kagate agahinda. Aja kuvuga abatizi bakagarare yawe. Shut up doraho wahere kagatetwa. Twaragiye harabaye. Kabaye yahigaga dore yahijanja. Birarangiye na warabyemera.
bangize buzoyo aho bigeze kagateye agahinda ajya kuvuga batizi bakagarare yewe shut up dore aho wahereye kagatetwa ubu twe byaraturenze aho tugeze abo wateye umugongo ubu niburi guturayo marira abo wahigitse niburi kwiyambaza kagawe aba banyarwanda wasuzuguye ukabahindura ibivume ngo wicyuza n'icyatumye wabavutsemo none urarembye urataka ngo bakurengere Kagame none uragiye uraboroga ngo bakube hafi Kagawe hama hamwe na Kizito yari umuntu hama hamwe na Karasira yari umuntu hama hamwe na Ntwari yari umuntu hama hamwe na Makanika yari umuntu hama hamwe Jay Polly yari umuntu Kagabe yahigaga dore yahijanja irarangiye nawe arabyemera we aragiye we nawe arabivugira ati kabaye bangize buzoyo aho bigeze kagateye agahinda ajya kuvuga batizi bakagarare yewe shut up dore aho wahereye kagatetwa Banyarwanda dukomere kubumwe dore kagaragiye twimama twamagambo yo kuyobya ngo dushore mu macakubiri umunyarwanda n'inkundi dusangiye igihugu u Rwanda si Kagame na FPR bamaze abantu dukeneye kwibohora buri wese akagira ijambo tukiyambura uyu mwambaro w'amoko twazaniwe n'inkotanyi kandi tuzabigeraho bidatinze kagaragiye Barundi banyekongo dushire hamwe turwanye uyu mwanzi w'amahoro Kagame Munyamurenge hindukira urebe kure wamenye ukwitira nicyo gihe cyo kumuryoza bacu n'ibyacu yatunyaze naho kwiriza no kuboroga tubiharire Kagame naho ubugome n'ububandi tubiharire Kagame naho amashari n'amatiku tubiharire Kagame amacakubiri n'amoko tubiharire Kagame intambara n'urugomo tubiharire inkotanyi zizasazane nabyo zizapfane nabyo kandi buba bidatinze inyenzi zirabaye yahigaga dore yahijanja birarangiye nawe arabyemera we aragiye we nawe arabivugira ati kabaye bangize buzoyo aho bigeze kagateye agahinda ajya kuvuga batizi bakagarare yewe shut up dore aho wahereye kagatetwa making the people shut up just shut up tais-toi shut up dore aho wahereye kagatetwa twaragiye karabaye Paul Kagame. Hey! Shut up. Hey! bagiye kumufunga kaga kireka ye yahuye